جمارة 14 والدليل من السنة دليل بلجاء السنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام حديث جبريل المشهور حديث جبريل المشهور او بناودنگ بوچید بجن مشهور یا بناودنگ که هر کسی بحث ایمان بکد اسلام بکد احسان بکد و حدیث هنید که تبلگه کیش که حدیث جبريل عليه الصلاة والسلام ها اویه عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال شكيست عمر كري خطابي راضي بينا خد السربت قال ادبيجت شد بيجت عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم بينما بيجتنا بينك نحن ام حمي جلوس يعني رينشتبين دف بيغمبري عليه الصلاة والسلام عند النبي يعني دف بيغمبري عليه الصلاة والسلام ذات يوم روجاكش روجا ادبيجت فيري نشتني دا إذا طلع علينا رجل بيجت ظلامك هاد دفمة السرمة دركت طلع علينا طلع يعني دركت علينا يعني السرمة رجل بحث ظلامية يعني ظلامك السرمة دركت هات دفمة بل جوابي شديد بياض الثياب شديد يعني جلك بياض الفيري بحسس بياضية الثياب جلكا يعني جلكت وجلك سبيبين شديد بياض الثياب جلكت وجلك سبيبين هروصا شديد سواد الشعر برجاوي جلك رجبي سواد يعني الرشة الشعر بحسي برجية شديد جلك يعني برجاوي جلك رجبي أفظلامي هنه هروصا لا يرى عليه أثر السفر لا يرى عليه يعني السروي نبي لا يرى يعني تنديدا عليه السروي شتش أثر السفر أثر يعني نشان السفر مروفك السفر بيت تويبيني مروفك تعبية يماندي بي بل اف مروفك تاني چه نشان السفر السر نبي هروصا ولا يعرفه منا أحد ولا يعرفه بجد كسكش مجي شناف ما ناسند كر اف مروفي هنه اف مروفي هنه اف دركتي جل که دوی گلک سپیبین پر جای رجبی نشان سفر سرنوی بجد کسکش من آسند کر دیو داد بجد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم بجد حتى رینشتی دف پیغمبری عليه الصلاة والسلام عندك كتب هادي حتى جلس بلد في كتب نبيسي فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى رینشتی دف پیغمبری عليه الصلاة والسلام وقتی رینشتی چکر فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فأسند يعني بيك ونان ركبة بحث چوكانه چوكت خو اب چوكت پیغمبری ونان عليه الصلاة والسلام هات چوكت خوب چوكت پیغمبری ونان عليه الصلاة والسلام هاوية فأسند ركبتيه إلى ركبتيه چوكت خوب چوكت پیغمبری ونان عليه الصلاة والسلام ووضع كفيه على فخذيه ووضع يعني دينان كفيه هردو دستت خو دينان كيف على فخذيه ديناتا سر رهن خو يعني إنسانك دستت خو وكد ودين السر رهن خو وهذه مروفين جي وكر فخذيه بحث رهن المروفين چقود وقال يا محمد قد يا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام قلت بوم بحث إسلام بك كاجار إسلام چتشته أخبرني يعني بوم بحث بك سرباغ و بيجا درباره إسلام ده پیغمبري عليه الصلاة والسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله قلت الشهادة بدي كوچ خدانين لا إله إلا الله تني الله هجي پرستن و عبادتيه هروصا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله هنديك محمد عليه الصلاة والسلام پیغمبر خديه هروصا قوته وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قوته تنفجا بكي هروصا زكاة بدي هكر پارتا نصاب لكت و تو روجيت رمضان جيب روجي بي
هر وصا گوته و تحج البيت ان استطعت الیه سبیلا، گوته تو بچی حجیجی اگر تد پیچه بد پیچه بین هبد بو ریکاوه، پیچه بین اوه تمال هبد تو ننساغ بی هر وصا ریکاوه امین بد، هاوه ان استطعت اگر تد پیچه بد الیه سبیلا تو بچی حجه بو ریکاوه، سبیل بحثا ریکا حجه. قال صدقت، اوی ظلامی چه گوته پیغمبری علیه الصلاة والسلام؟ صدقت گوته تراز گوت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، ادبیجت فعجبنا له امان عجیب گرتی در حقیوی دا، يسأله بسیار جیش پیغمبری کر علیه الصلاة والسلام و يصدقه گوته تراز جی گوت، یعنی وقتی گوتی صدقت تراز گوت بجد امان عجیب گرتی. هر وصافی ظلامی گوته قال فاخبرني عن الایمان، گوته بو من بحث ایمان بکه، باوری بکه ایمان چه تشته؟ قال پیغمبری گوت علیه الصلاة والسلام ان تؤمن بالله، گوته تباوری بخوده هبد، هر وصا و ملائکته تباوری ملائکت خود تعالی جی هبد، هر وصا و کتبه تباوری بوان پرتوکا جی هبد اوید خود تعالی وری کرین، هر وصا گوته و رسوله تباوری پیغمبرت خود تعالی جی هبد، هر وصا و اليوم الاخری تباوری پروژا دماهی جی هبد که روژا قیامته، هر وصا گوته تباوری هبد و بالقدر خیره و شره، گوته تباوری بقدری هبد خیر آوه و خرابی آوه، یعنی اگر خیر جیبد یا شر جیبد. قال صدقت، اوی ظلامی جارک دی گوته صدقت تو راستت بیشی. دیو دا ظلامی چه گوته پیغمبری علیه الصلاة والسلام؟ اخبرنی عن الاحسانی، گوته بون بحث احسان بکه، بحث باشی بکه، احسان باشیه. قال ان تعبد الله كأنك تراه، پیغمبری علیه الصلاة والسلام گوته ان تعبد الله، گوته تو وصا عبدینیا خود تعالی بکی، دم تو عبدینیا خود تعالی بکی، عبادتی بکی، كأنك تراه حج کو تو خود تعالی بینی، كأنك تراه حج کو تو خود تعالی بینی. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر تو خود تعالی نبینی، فإن لم تكن تراه اگر تو خود تعالی نبینی، فإنه يراك بزانه خود تعالی تدبینت، يراك یعنی تدبینت. باشی اویه تو عبدینیا خود تعالی بگی پرستنایی بگی هر وکی تو خود تعالی بینی، اگر تو خود تعالی نبینی فإنه يراك خود تعالی تدبین. هر وصا اوی ظلامی گوته پیغمبری علیه الصلاة والسلام اخبرنی عن الساعتی، اخبرنی گوته بون بیجه بحث بکه عن الساعتی یعنی کنگی ده قیامت رابط، الساعة يعني بحث قيامتها. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، الفيري دبوتا چاکی شرح گم دادو معنا و عباره هنته بگهی. کی بی بسیارش پیغمبریت کرد علیه الصلاة والسلام؟ جبریل بی، جبریل بسیار کرد بی. کی بی برسود دا؟ پیغمبر بی علیه الصلاة والسلام. و جا دم بحث قیامت هاتی کرنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام نزان ده کنگ قیامت رابط. چه گوته؟ گوته مل مسئول عنها بأعلم من السائلی، گوته اوه بسیار جد ایتا کرنه که محمد علیه الصلاة والسلام بأعلم من السائلی شوی چیتر نزاند اوه بسیارت کد، آنکو یا جبریل اوه بسیارا هنه اشتا چیتر نزانم، چنگی هندی که جبریل بی دم وحی بو پیغمبری دین علیه الصلاة والسلام اولی رب العالمینی دا جبریلی، و جا هگر پیغمبری زانی با علیه الصلاة والسلام دا جبریل جی زاند، و جا پیغمبری گوت علیه الصلاة والسلام او بسیار جد ایتا کرنه کو ازم بی اعلم من السائلی شوی چیتر نزاند او بسیارت کد، آن کل ویره یا جبریل ازو تو هر دو نزان ده کنگ قیامت رابط. جبریلی چو گوت؟ قال اخبرنی عن اماراتها، گوت بون بحث نشانتوی بکه ده کنگ رابط چه نشان هنه؟ پیغمبری علیه الصلاة والسلام گوت
أن تلد الأمة ربتها. قلت دبيني هكر تا ديد جارية أويا أبد كرينو فروتن بيتكن كسك جارية كبت البردستي بد أن تلد الأمة ربتها. هكر أوي جارية هنه بجيبي عيال بي اف بچی که هنه خوب که تا سید دیکاخو و جا هکر ایک بی سید دیکاخو ده دنگ خول بلند کد ده ظلمه لیکد ده کرد ده فروشد ها اویا ایک رابط ببه سید دیکاخو دیکایی بوی ببه تا عبد ببه تا اما يعني اوجی شنشان قیامتنا أن تلد الأمة ربتها. هكر تدید جاریه عیال بی اوی عیالی خوکر سید دیکاخو خوکر خدان دیکاخو کو ظلمه لبکن یام کرن یام فروشن اوجش نشان قیامته. هر واسا گوته و ان ترى الحفاته گوت دیبینی الحفاته خلق بخاسن العراة خلق ریسن هر واسا العاله خلق فقيرا. قلت دبيني الحفاة خلق بخاسا العراة خلق ريسا العالة خلق فقيرا. هروصا رعاء الشائي رعاء الشائي يعني الشفانة بازينة شفانة بازينة تشدكن يتطاولون في البنيان دهرابا بنات آوا كنو بنات دريشكن شفانة بازينة يدبين خدانه بنايته وبناته درج كل. قال عمر بيجت فمضى أفظلام هنچو فلبثنا مليا بيجت ناف بينك أمان أم چندك امان فمضى يعني چو فلبثنا مليا أم چندك ناف بينك امان. فقال پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت يا عمر قلت أي عمر أتدري من السائل قلت تزانی او کی بی بسیار کری او کی بی بسیار تنه کرین. قلنا عمرت بیجد ما گود الله و رسوله اعلم خودیو پیغمبریوی چیتر زانن هندی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نافان دابی اوانت گود خودیو پیغمبر چیتر زانن و جانو که پیغمبری مری علیه الصلاة والسلام هکر ام بسیاره که نزانن ام دی بیجن الله اعلم خودی زانت و جا اخلاقی وان او بی چه جارا تشتش برخواند گوتن نوکی ما بین لذت کرن تشتی تو نازانی بجا الله اعلم ما توی بو چی رابی تشتگیش برخوا بجی. پیغمبری علیه صلاة و السلام گوته تو زانی کی بیا عمر گوته الله و رسوله اعلم. دیو دا پیغمبری گوت هذا جبریل اتاکم یعلمکم امر دینکم گوت اوه هنه جبریل بی هذا جبریل افضلام هاتی پرچای گل رج جل توی گل کسبی بسیار کری گوت جبریل بی علیه الصلاة والسلام اتاکم هات بی و فیری امر دینی و بکد. هذا حدیث سر اسلام و احسان و ایمانه.